Hadin katu kat ni posnam kipat ba kahima sora kila sakhi biang sa shisien ya kajing le nyam thangs im tenrai bat kani ka culture kalong ka badon jingmut ha ka babun na pedeng ki badang khi dangsan ha kani ka pateng jong kajat bendri khasi kimpat jo i mennu menuru ya kani kajing le nyam la penlong ha ka santrik unai weng 8000 pusan na ka benta ban le buram khaddu ya upa im freeman sings im ubalong us im jong kahima sora balakla no ha ka lai poi trik urisau 8000 pusan kani kajing thange kamat ka long haringkat kajing le nyam tenrai hakpep thangs im pom somen kajaka kentang kabala thang ye kis im kahima sora hakis pasnam ya kajing le nyam la pendap da upa im maram dors im ubala shajit ban shimti kumus im bathamai jong kahima sora ha ka dorbar kabalong ha ka laitrik unai wing 8000 pusan upa im maram dors im ubala long khamhashwa ula shimti kumus im khna mentau la shimti ke jingkit khli ku musim kumbalong karukom tenrai ke jing thang ye usim ubalayap deban pendep da usim ubadang senshar ya ke ni ke jing lang la penlong da ke jing le nyam bakentang ke jing shat tenrai bat ke jing le nyam ki balapan pau ye ke jing ruspa jong ka culture jong ka jat bendri khasi ha ke ni ke singi lawan ni shimenta da ki kattu kat ni ki riurang ba ki bakentup ya usim kahima mlim usim kahima khairim Menteri Sarkar uba San Borshulai, MLA ka seora uba Gavin Miguel Melimngap, MBC ka seora uba Tito Starwell Kain, Executive Member ka KHADC uba Powell Soklet, bat kiwe-kiwe kiriu paukmat jong kathan seora, bat ki hajar mut kiriu paukmat jong kajela. Kani kajing le nyam kamut tang kajing le burom yu upa im freeman sings im ubala klat no Henry kalalong ru kum kajing pen kenmau ya kiriti dustur ki badang yai beteng ban itho jinglong kerpang jong kahima sora. Bureau Report DD News Meghalaya. Hayim berkum kemungkini hagakur ila pendap yang kawang egi memindangkan hasla putih berkam tambe yang lengkor kebakian kebaharu kata-kata kebakum siem ukme dan bayi dan hangat hasla putih yang bentang kebah la bencet la kakul kabay meeting bensyar ya kahima kabakraw rengkap menteri kabakraw ban pentulun ya komensar kabay baik kerenti imama naswa pa dito ipitan na liway matang pangkang bantu yupor ngai sekali ke kebat Ibalagran haspat ila persau sai pia solo dia kebentar per kebat kamram jungi ibla pendap baka jingede jungi bagi petang per ai skamba ila song na sudu batang ni away na suwa persau di baka jinglong jing mama passport mesin baka jinglong long lului kata kalong ba dapat poin mana pokis sien la dari ubarin la dari bakrau bahe tang ketahui kalau baik im jumpa ban susi tang ketahui kalau baik im jumpa susi jano yunu ipenhun bersirbe hadir mga tentang baan kalau mga imama iba indan su nang isla partai akhlak na kala pipri ni kumka darbaju siem marmar ya soperkhat bagumong ile habang yung pendam no yang kami kebasa Henry ismo kyo ismo ting bagumong ile namal bakani ismo bakat kejitan kam kebelaang lupa kebab pendam yang kanyam kata kibarok intip kadikan yam bentang yang kebasa yang lain usia